Palat aspa ngut kinong kersian Kongres bat HSPDP haram rajar ngam kusansi haka paratlik unailur arjar pruway kilalik ben peniso no LD saka NPP hapo ke jelam jong samla world champion palier ubolong presiden ke NPP ramrai blok. Ya kakenhun kidkhot bat nong kersian ke seng Kongres layalam do ba BI nong si kat ba ya kakenhun jeng kidkhot HSPDP layalam do ba ban sayo bor mautulum ubolong presiden jong seng HSPDP ramrai area. Ya kita kispangut kidkhot bat nong kersian ke seng Kongres HSPDP layo ban piang burom do presiden ke NPP West Kasil suba max 9% ubolong ru ameli kanong stoin baru ba jigur morthong working presiden ubolong ru ameli kawo sudut konsensi. Hakini ki lain sinem tuna ila i sisai ke cingkela. Dangun din ngai i got tubor. Ba we meni jo kanong stoin latang ambakla sikrur ar pulak wan rak nak tang bahai di badan mo. Sikrur ar pulak tang ma bahai di badan ilekai. Tengah dia ngadem kruk ngapeten di kinyuman majong ngapai ni kata konsekuensi ui kalau mbak citak citengkal ni ciputur kawa endrinan kata kaji cuma kalau kunai mensua diperkat bakal kota Kongres kadang kabor tidak oleh Henry adalah ski nga idu jingkerman ni ka Kongres baka naman sa kabor kapo ka state declare to daya lor kata ladang ina sa haju ni sulong ni kungkul video nendo dage karamrai jangan konstitusi karamrai kade katumi kade kerten kajangan kade gejai kajat bat kakerten kamdon diesno ini kita lebih kurang kira menit ladang lungo uba ai ke basat ke ko piasidena posisi bias ladang na iskaran kada bidasno nongsi ngre karamrai bedanam kamesno balai ladang indian nomor nomok pihak pertama nomok pihak kamu tidak snow mabanding yang noman nange nomok pihak nomodel hajar kami tiap kaitan mengarahkan kayak kerja kakali itu dia naya nomodel pampoi sianulang kasih por lain kasihkan panesa berkah halor kata mungkin naso dan bot pada namanya por bagi dan armut ke Malaysia ke distrik ngadai nong kersan jom ki parti bak per ngamju rung parti ngaset kersan dai yau no briu upadon kejingi namta kadong ngathan bat kisan jo don ki bayo haga sorkar don ki bayo haga opposition ndrenga ngape ngaset budin yaki laki tray nem namta kadong ngathan ndre don teng marsin job diklat no ya kadong bathan balai ka penpoy nga ban wanyeng no dalade hakate ka maus nrut pangayu iya kita ke namar ni lakha haka jakala jong kemut ni deban ik chua ya ka jakala jong ndai bangin pe chua ya ka jakala jong kiwe te nangata daw ngasing tunat sibune bapila sim ya karai banrung haka parti NPP jongi ndrei ibanang ne nasaneng ijenjar bawa rung ha parti jungi hakapor baladet nomor ki ong baik ki parti garo ndrei ngasi ong yapi ka parti kamnum yalam sano ndrei udai uta uba pak mapi uba deban ik ya kadong bathan lada undon jingi kamu lada pipa ya no enoru undon jingmut lada pipa hakano parti ru undon jingmut nata daw bidai bang nang banjit uno uta ubriu ubadon kajingit nakabenta kadong bathan nakabenta kabri nyotrep barokoy nata daw ngakerpat yapi ba menta kasngi kadai kasngi ka ba kerpang ba nakabenta ka West Kasils NPP jongi namar ngimpat juyo banya sim haduk katne ibreu te mentar sngi kalong ka bapla wat lasai tarai kan long ka bapla banyu i ya kadur jungi hakane kapor
bapila ya don haka parti jongi masih priang nungkong yang bapak priang nungkong mereka sengi imat kelawan kata kaji kedau lupa kata ibam sayo buah mau tu naga parti HSPDP ban sayo buah mau tu kababut pakai parti NPP haram berai nang sakmat kan sayo buah kan salah yo buah bat angin keju so jo jinjok house man arja apply ngacukwa pani tuyepi bandong no yalam bandong no nikmat bandong kinong jie ngimdei ban sayalam da kajing sengau henrei ni dei ban sayalam da kan nongre ngimdei ban sayalam da kajing sengau ni dei ban sayalam da kan nongre hak election arja khatlai ni dom tang arut tang jem sang mabat nim disira na tina posong sa arja khatra pan ni jok aku wengot bani kemen bag election arja hulai nginjok palat aku nyo aku kangat kata ka thong jo ka parti NPP ke jungi tega ko apa nong ipi gubernur papila panwan ra ye ki kampen roi karai ke diga jongpi kajing start ke diga jongpi gubernur banjit ya kinong elam pat gubernur banjit kinong ipi ngaku apa nong ipi kajing ya pilih ka badon kamu do kata-kata election balada nong ipi haram stoin gidon kinong dem bani election kadon kawai ka isu election jongi po election anong stoy ngidon lagi nongim ngakwa pan pensnau bat ya ki pai pa no gambrai pat kita ki degi juk isu ka baga jan dari jung sakta ngiyom ba kaban kong lar binji ding anong stoy to ko gidegi personal isu jongi hanong stoy joka pati bi to ko bat ki pai pa no gambrai nama bang ile ni anong stoy ka persu ki pai pa haham brai kaban kong ngiyom ba lar binji yangi kapati NPP anong stoy ngi ong baya ke jing penya tho aksin en pendam no ngi pendam mensuara ke penya tho song turim na ke penya tho song turim hapo ahmi kusngi la pendep sofara munta kasngi hapo ahmi kusngi hap le CDC office la dam le sakuna den ngi ong bala kunci yang ni wat ke jing isu ki basal ke tu ndai isu ban le hapo district court dari ban pai bank CDC office nama balai di pajak di ong ba bani akendu ya kinong besar ya jing bagi clear sistem rakyat limbagi clear kapan siu dekat do kata kali kenongim jongi hak election ke berada tengah kuat ban jing mut ya kinong elam joka parti hapo hambrai ke kimat ki kam ka ba pipin ya nang ni